Zdravo, ja sam Milica Jevtić, glumica i beauty trener i danas ću se potruditi da odgovorim na najčešće postavljena pitanja, a vezana su za negu kože u zimskom periodu. Pre nego počnemo, voljela bih da vam naglasim razliku između tipova i stanja kože, pošto je to nešto što vas često zbunjuje. Sa tipom kože se rađamo, a stanje kože je ono što tretiramo toko čitavog života. Da budem preciznija, u i na telu se tokom života javljaju razne promene. Svesna ste toga. Dok smo tinejdžeri imamo jedne probleme, kada uđemo posle puberteta kreće trudnoća, pa postporođajni period, pa onda imamo menopauzu. I sve su to situacije koje utiču na naš tip kože. I tada se javlja određeno stanje koje mi negom tretiramo. Tako da bih voljela da u svim narednim videima prosto obratite pažnju kada god pričamo o bilo kakvom rešavanju problema, da se fokusirate na ono što trenutno vas muči, a vezano je za vašu kožu. Dakle, ne moja koža je masna, nego kakva je trenutno. Počet ćemo sa crvenilom kože koje prosto prati svaki tip kože i svako stanje kože. Naravno, najizloženije su devojke koje imaju svetliji ten, koje imaju osetljivu kožu, tanju kožu. Međutim, tokom zimskog perioda niko od nas nije zaštićen. Glavni problem, glavni uzrok tog crvenila su temperaturne promene. Naravno, hladan vetar, kiša, sneg, izlazak nagli iz toplog u hladno. To sve pogoršava situaciju i dovodi do toga da čak i najčvršće kože prosto imaju problem sa crvenilom. Za brzo rešenje ovog problema predlažem vam Novage kremu protiv crvenila. Ova krema momentalno ublažava crvenilo i što je još važnije, progresivno deluje protiv crvenila, što je klinički dokazano. Može da se koristi u svim starosnim grupama i tokom cele godine. Krema se koristi svakodnevno nakon vaše rutine, dakle vaše svakodnevne nege. Prvo nanesete vašu kremu koju koristite za hidrataciju i nakon toga koristite kremu protiv crvenila, skoncentrišući se na ta područja gde su najčešći kapilari, dakle oko nosa i obraza. Dakle, ne morate kremu da nanosite po čelu i po bradi ako tu nema crvenila. Dakle, fokus je samo na te delove gde imamo crvenilo, odnosno proširene vidljive kapilare. Kako bi efekat kreme bio idealan, dobro je da se koristi i ujutro i uveče. Naravno, ako neko ima manji problem, koristit će samo jednom, ili ujutro ili uveče nakon dnevne rutine. Već nakon prvog nanošenja kreme vi ćete primetiti da je ujednačen ten i da je crvenilo prosto blago onako nestalo. Nakon par dana korišćenja osjetit ćete da je koža jača jer prosto učvršćuje tu epidermalnu barijeru kože i ono što je najvažnije, ta zategnustost kože, to peckanje potpuno nestaje. A nakon izvesnog vremena smanjit će se to dodatno pucanje kapilare jer to je ono što estetski prvo svi primetimo, a da ne govorimo o tom zatezanju i prosto neprijatnosti koje crvenilo kože za sobom nosi. Suvoće ili dehidriranost kože je najčešći problem koji se javlja zimi. Kada dobijem pitanje kako da intenziviram negu, tada na scenu stupaju serumi, moj omiljeni preparat. Ako niste do sada probale serume, verujte mi, ovaj zimski period je najbolje vreme da isprobate serum za hidrataciju. Serum za lice spada u skuplju kategoriju i onog momenta kada odlučite da koristite, zaista to radite na pravi način. Šta to znači? Serum neće učiniti čudo ako ga koristite jednom u 10 dana i jednom u 2 nedelje. Poenta seruma je u kontinuitetu, da ga svakodnevno koristite ujutro i uveče ili samo jednom ujutro ili uveče, zavisno od toga kakve su vam potrebe, ali da bude svaki dan. Nanosi se na čisto očišćeno lice prvo serum, stavljate na lice, na vrat i na dekolte, potpuno lepo umasirate, sačekate minut, 2 da koža upije i nakon toga vam treba, ali bukvalno mrva kreme. Zašto je važna ta mrva kreme? Kako bi povukla da serum što dublje prodre u kožu. Onda će imati mnogo bolji efekat. Molim vas, zapamtite da je manje više uvek. Ako stavite previše preparata, uključujući i serum i kremu, možete da napravite kontraefekat. Dakle, bolje je kontinuirana nega, svaki dan, redovno čistači, redovno kreme za područje koka, kreme za lice, serumi, a ne stavit ću danas 2 sloja kreme pa neću mazati lice 3 dana. Pored seruma, kao dodatna nega, tu su svakako i maske za lice koje ne morate da koristite samo zimi. Naravno, možete tokom cele godine. I moja preporuka su Love Nature maske za lice. Zašto Love Nature maske za lice? Moram da kažem da sam oduševljena sa ovim mini pakovanjima iz razloga što sam ja neko ko voli prvo da eksperimentiše sve i svašta i da proba, naravno da bih mogla da vam dam prave odgovore, a s druge strane ekonomičnije su, to je
otvorite masku, nanesete, prosto u tom momentu rešite trenutno problem na koži i idemo dalje. Zimi ćemo naravno koristiti te kremaste maske jer su za dublju hidrataciju, za hranjenje kože. Onda imamo maske koje su gelaste teksture, one rade taj blagi lifting, blago zatežu kožu. Onda imamo maske koje su peel off, koje čiste taj, da kažem, skidaju taj površinski sloj kože. Imamo maske od gline koje često se vezuju za aknuznu i problematičnu kožu, ali ne bih se ja s tim složila. To su maske, one nisu agresivne, one su blaga, sredstva za čišćenje lice, prosto to je dodatna nega, tako da s vremena na vreme svako od vas može da uzme glinenu masku i da malo dubinski očisti kožu. Svaka od nas ima tu grubu podelu na letnji i zimski puder i to nije bez razloga. Leti koristimo laganije teksture, treba nam manje, nekad ćemo se zadovoljiti samo prahom ili kamenim puderom, a zimi ne bi bilo loše, i to je moj savjet, da stavljate malo gušće teksture pudera. Nekako će taj puder sam za sebe dodatno još da štiti kožu, štitit će od isušivanja, štitit će od pomenutog crvenila i prosto će vam dati neku jačinu koži da nekako zimi izgledamo još lepše i da koža bude zdravija. A ako pričamo o onom sjaju koji nam je neophodan, ja imam jedan divan predlog, jednu fenomenalnu bazu. Ja nekako volim da zovem to baza za šminkanje. To je ova Giordani Gold baza za šminkanje koja ima u sebi i aktivatore hialuronske kiseline. Kada nanesete, dakle, baza uvek ide preko kreme, ispod pudera, ona će vam dodatno još i hraniti kožu. Dakle, negde je veza između nege i same šminke. Možete da je koristite u kombinaciji sa bilo kojim puderom. Možete da stavite samo bazu pa preko kameni i prah. Pričamo za letnju varijantu. A preko zime stavite prvo bazu, nakon toga puder. Nadam se da sam uspešno odgovorila na vaše pitanja vezana pre svega za zimsku negu. Sigurno sam da pitanja ima još, zato zapratite kanal i pišite sve vaše nedoumice, šta vas zanima vezano za proizvode kako za negu kože, tako i za make-up. Hvala vam i vidimo se uskoro.